Acara ini disponsori oleh Pemirsa Polres Bangli ngelaksana operasi Bina Waspada Agung. Silih tunggalnya melarapan ngecenin pembinaan turmaning penyuluhan, indik pengupaya namakin penyakit mulut dan kuku utawi PMK. Sekali sane kemargiang ring desa Katung Kintamani. Keramasane nuenang ternak kaptiang mangde nincapang rasa waspada majang penglalah PMK. Keramusane medue ternak kecen pengeruhan indik pemargi sane side kelaksanayang pot prade mangke ternak sane keni penyungkan PMK. Kasatgas Binlo OPS Bina Waspada Agung AKP Ketut Purnawan Ngodarang parikrama punike pinake operasi kepolisian antuk sandi operasi Bina Waspada Agung. Operasi nucap ngulengang ring panglaksana Binlo majang krama indek pengelalahan PMK, utamanya nih krama sane medue ternak, sida nincapang rasa waspada tur setate ngerakse kesehatan ternak ipun. Ya diasun nenten ngelalah majang angge manusia nanging patut ragia pisan ring penglimbak PMK puniki. Sekadi kuningin operasi Bina Waspada Agung kelaksanayang selami roras raine, ngawit saking tanggal plekutus Agustus kantos 21 Agustus war sekali tali kali likur. Kapolres Bangli AKBP Ideo Agung Roy Marantike ritat kala apel kesiapan operasi Bina Waspada Agung warsane mangkin ring galai lintang mausang Polri kedadosang pinake garda terdepan ring sejeroneng nyage Kamtibmas kauduhang statu waspada ring sejeroneng nas penglalah COVID-19 miwa PMK sahe gangguan Kamtibmas tiosan sane ngosang krame napi male jagi nyangre parikrama ageng G20 mangde side memargi tertib miwa antar. Kapolres Ngaptiang majeng anggota Dani Mang Dani sumakeun tur ngembal tanggung jawab untuk laksanayang operasi puniki saha anutin SOP sani memargi. Bali Pos Nguningayang.